tswang kgakala puso ya diragatsa mme mo nakong eno le sologela molemo baithuti ba feta 370,000 mo dikolong tsa puso di le 758 mme hela go lemotshegile ga le na le dikgwetho ga le le gale ka jalo go tshwanelwa gore le sekasekwe go thabololwa go ka kgona go sologela baithuti molemo. The school feeding program has potential to play an important role in food systems development, such as homegrown food, that is, utilizing local produce. The proposed homegrown school feeding program is far more than a nutrition. Lenaneo le lena le bokgoni jwa go godisa itsholelo re lebile gore re tabo re reka mo balemibaruing ba mono mme ebile ga le nonotshegela dijo tse re tabo re di ha bana le re thusa go kabakanya itsholelo go ja mo bathong ba ba ko magaeng. By purchasing fresh, locally grown produce, we inject capital into rural economies, build resilient value chains, and nurture a culture of self-reliance. Phuthego e supile ha ditharabololo tsa dikgwetho tsa lenaneo le go le nonotsha di akaretsa theko ya dijo go tswa mo balemingbarui ba mono mme ebile go tshwanetse ga netagadiwa gore mabelo a dijo ke a shafaditsweng go itepatepanya le dinako tsa segompieno le gone go netefatsa gore kape ya dijo e nna e babalesegileng. This program has reduced hunger, improved academic performance, reduced social stigma, and increased comfort and ease, so as reduced worrying in the classroom. Learning is stress-free. This is just among the many benefits. Lenaneo le ukoditse tala la tokagatsa maduo mo dikolong le gone go ha baithuti seriti mme re kopa go tokagadiwe kapei e nne ya boleng go ka baka ngwe dijo le gone gore e nne tse di nonotshang bana. Improvement in the quality and taste of food. Secondly, a need for a balanced diet. And we furthermore advocate for changes to the menu. Go nna teng ga lekgotla la bana ha e ne ya nna sagakolodi sa gore bana ba botlhokwa hela thata go nna le seabe ha go tla mo ditshwetsong tse di ba amang mme molaetsa wa nna gore baithuti ba lehatshe leno ba tshwanetse ba fiwa dijo tse di siameng ebile di tshwanetse. Fa re tswelela mothusa mokwaledi wa khansele ya Tlokweng wa tsa botsogo Dr. Diana Iraola-Palaim o tlhagisa setšhaba ka borai jwa go sa itlhatlhobela malwetse a dikobo a bolela fa a na le seabe se segolo mo dipalong tse di oketsegang tsa batho ba ba tshwarang ka HIV/AIDS. O gakolotse fa go potlakela go ikalafela malwetse a dikobo go ka somarela tsholo le go fokotsa go tshela ka ditlhabi. Dr. Iraola-Palaim o ne a bua se ka letsatsi la go ruta setšhaba ka botlhokwa ja go potlakela botsogo jwa bone le neng le tshwerwe ke khansele ya Tlokweng kwa kgaolong ya motse omo. Ke o lebogile Radipotsane. Le halatse la Botswana le gatetse kwa pele mo go thibeleng go anama ga mogare wa HIV. Baitseanape ba botsogo ba tlhalose ha malwetse a dikobo a tshwana le syphilis, gonorrhea le chlamydia a gakatsa ka namo ya mogare o. Bontsi jwa malwetse a dikobo go kaiwa go disa ka namo ya HIV mme ebile dipalo di supa batho ba sa ithathobe ka mabaka a go tlhoka kitso, go tshaba kgethololo le go thaela ga ditamelo. Go ya ka Dr. Iraola-Palaim, kgaolo ya Tlokweng e kwadisitse palo e kana ka 1070 ya batho ba ba hitetsweng ka malwetse a dikobo mo sephatong sa ngwaga se se sa tswang go heta. Let's work on the prevention of this. And due to this is because the failure to this program, because we are not seeking for help. Ha o belela go rona le malwetse a ka tswangela dikobo tsa molekano wa gago le tabogelo ko kwekelong le thathubiwe seo se ka hokotsa le dipalo tse di golelang pele tsa HIV. Let's go and seek for help. Let's go and inquire when we have doubts. Ke se itseng ke gore pitso nngwe le nngwe ya botsogo maikaelelo a yone gantsi magolo ke go ruta batho sa ntlha. Sa bobedi ke go rotloetsa batho go lemoga tsa botsogo tse di amang botsogo le boitekanelo jwa bone, awareness ya dikgang tsa botsogo le go rotloeletsa batho go tsaya kgato mo mererong e ya mambotsogo jwa bona. Banni ba lela ka lethoko la melemo mo dikokolaneng tsa Tlokweng. Le gana mahudu yolo ma5 pula ha le mathu pula ha le bogologolo nyaneng go liwa ka letseno gore madi ga ayo mo Botswana. Tota nna ne ke re a ga ra akanyetse gore re busetse ma5 pula
gore re kgone re thuse puso re thuse Botswana wa rona go ya pele. Jaanong Motswana mongwe le mongwe ba gaetsho o tshwanela ke go duela 5 pula ka kgwedi. No go raya gore ke bokae 60 pula ka ngwaga. So gone ho ha rona re go bona o le public client a ke re la itse re batla 5 pula hela. Me ha o tla o no tswa ko private re batla madi a dio tsotlhe tse o di kwaletsweng tsa private. La ntshwa ha re tswa ho e ntse le motokomane yone e buang ka dituelo tsa botsogo e be e kgaoganya tlhokomelo ya Batswana le Batswakwa. Lephata la botsogo le kopa batho go itoetsa go ithathobela malwetse a dikobo ba supa ga go itse seemo go ka thusa go emisa kanamo ya malwetse ao. Mo letsatsing le dikokelo tsa Tokweng di ne tsa thathobela setšhaba malwetse a sa tshalwaneng. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Tokweng. Dikgang tsa rona di a tswelela. Setšhaba se kopiwa go nna tlhaga mo go thibeleng kgokgontsho ya bong e bogisang lefatshe leno. Kopo eo e dirilwe ke Rre Sekwaya Pikinini kwa kgaisanyong ya kgwele ya dinao ya bomme e neng e tshegeditswe ke setlhopha sa The Coolest Entertainment kwa Shakawe ka molaetsa o reng ragela kgokgontsho ya bong kgakala. Tiny Tshukudu ka pego. Molaetsa wa ragela kgokgontsho ya bong kwa ntle e ne e le one o phuthileng bontsifa go ta go arogana melaetsa go leka go lwantsha kgokgontsho e emisitseng kgaolo ya o ka bang ka dinao. Go tlhaloswa fa dipatlisiso di supa fa 67% ya bomme mo lefatsheng leno ba kile ba emiwa ke kgokgontsho ya bong, mme e bile se sengwe mo lampelo e le go supa fa 1.2% ya palo eo e le yone e neng ya begwa kwa mapodising. Tota mono mogolo e le gone gore le mo re itemogetse gore go na le bothata jo bontsi ja kana go na le kgang e leng gore re bona iragala kgapetsa ya gender based violence. So re ile tournament re biditse bomme ka gore ke bona ba itira gore ba gogontshiwa thata re le ka go ta go ba supentsha gore nya mme mo setšhabeng ba na le seriti kana ba na le seabe se segolo ebile ke batho le bona ba ikamogele. So re kgona gore re phuthe setšhaba se se kana tota mono e le gone gore le bone ba baga ka gore le borene ba le teng le bone re hitsetse le go go bone re ba ruta. Me a re direng hela yana. It might start small but the impact of it at the end of the day ke gore gonne gore batho ba utlwe molaetsa o e leng gore tota is behind such an event. Me ke supela gore kana di-events tse dintseng jana ke tse le gore ka botsone ke tse di tsisang thuto mo bathong ka bonto a re logane e swa go tsenya batho mo tlelaseng hela go tshameka bolo ga bone go kukwana mo ga rona ke goreng re supa matshwenyego a rona, and this is how we relay the message to the people. Ba baneng ba tshologetse pitso e ba gakolotse go kopa bogakolodi kana go amogana mathata a bone le ditsala le masika e le nngwe tsela ya go fokotsa kgokgontsho. Mathata ba gaetso a se ipele mathata so tsena mo batho kana bitsa mmata go moreno kana go kena le matshwengo le motho ke nna le ene kana motho wa neighbor kana go ntsalo, and then le gone go ibua e sekwe banka nngwe le gone go create that peace mo go yone konta re boela ngo itela rona boela o itsentse mathata. Go na ga tlhaloso ya fa dipoelo tse di dirilweng mo metshamekong di tla dirisiwa mo ditirong tsa bopelotlhomogi le go abela sekolo se se golwane sa Shakawe ditilo. Tiny Tshukudu, BTV News, Shakawe. Lekgotla la National Arts Council Botswana le gatelela botlhokwa jwa tirisanyo ya Public Private Partnership kana PPP mo go tlhabololeng le go godiseng bagwebi le itsholelo ya lefatshe ka mohama wa bodiragatsi. Mogolwane mo go tsa bodiragatsi kwa National Arts Council Botswana mme o benne Mbaakanyi o na gatelela bogolo le botlhokwa jwa tirisanyo mmogo ya puso le mohama o ikemetseng mo go rotloetseng bagwebi kwa phuthegong ya go bega dikgang jaaka ba lekalana leo le ipaakanyetsa moletlo yo tla diragalang kgwedi eno e tlhola malatsi a le 12 go rata Moranyane. Creation Botswana ke lenaneo le ka lone le tlhabololang ebile le rotloetsa mahama wa badiragatsi ba ba rokang diaparo. Lenaneo leo le simoloditswe ka Lwetse ngogola ka maikaelelo a go tshegetsa thulaganyo ya mahama wa bodiragatsi bogolo jang bao ba dirang diaparo ba Botswana. Go bolelwa fa tirisano mmogo tsa puso le mahama yo ikemetseng jaaka Lucara le Absa Botswana tse leng batlamedi ba golo di le botlhokwa thata mo go thuseng go tshegetsa dikgwebo mo mohameng yo. Our mandate
is to promote and is to develop the sector as a National Arts Council. Now, this program has come in handy as we are in formative stages, 3 years in operation. And already with this wonderful program, it has shown us the power of partnerships and collaboration where private sector, international relations, and through the French embassy have come together for a common cause, for a common good, for sustainability, with a passion to make a difference in an economy, in a country. It is a powerful collaboration that can go far if many more of these continue. Accelerated partnership, and that was working with national arts councils, with Ministry of Youth and Culture, local partners, Alliance Française. And we managed to do it. Our commitment from France would be a quick partnership, and we managed to secure a budget support from France, from the Ministry of Foreign Affairs, to quick start a program. And this program is the one we are celebrating right now. Lenaneo la Creation Botswana le tlhophile badiragatsi ba le 22 ka go laletsa lefatshe lotlhe go tsenelela. With regards to the Creation Botswana program, was the strong mission to empower and elevate Botswana fashion designers to a global standard. This vision truly resonated with us as cohort members. Looking back at my experience with Creation Botswana, it has been nothing short of incredible. As a collective, we have been exposed to new knowledge, mentorship, and first-hand insight from industry professionals. You know, it's a lot, and it's also having to convince people that what we do is not just art, but a way in which we can be able to create jobs, grow an economy, and also build national pride. Batlhami go tsweng mo lenaneong leo ba tla supa tiro tsa bone mme ba bitsa botlhe ba tsaya karolo le setšhaba go tla go ba rotloetsa. Kgolata Moranyane, BTV News, Gaborone. Me fa re tlola mololwane re le bajalo kwa Afrika Borwa, mothusa tautona wa pele wa lefatshe la Afrika Borwa David Mabuza o tlhokafetse. Re Mabuza e ne le mothusa tautona go simolola ka ngwaga wa 2018 go fitla ka ngwaga wa 2023 mme go kaiwa fa nnile le seabe se se tona thata mo go tsenyeng tautona Cyril Ramaphosa mo pusong. David Mabuza o tlhokafala jaana a le kwa Moscow, Russia, kwa neng a ile go kopa dithuso tsa bongaka jo bo faphegileng morago ga go lwala ka nakwana. Ofisi ya ga tautona Ramaphosa ya kgotse boinelo le bodiredi jwa ga Rre Mabuza mo go lweleng kgololesego le puso ya batho ka batho mo Afrika Borwa le go rotloetsa ditlhabololo tse di akaretsang botlhe. Jaanong ke nako ya gore re lebetsa metshameko. Setlhopha sa Botswana softball sa basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 se letse se gorogile monogae go tswa kwa Japan kwa se neng se tseneletse kgaisanyo ya Utsuri Cup. Phosha o lope molelo ka pego. Kwa kgaisanong e go neng gape go phadisana mafatshe a Australia, Italy, Tanzania, Germany, Singapore le batshegetsa kgaisano Japan, setlhopha sa Botswana se latlhegetswe ke metshameko e mebedi sa tshameka maleka a le mangwe go fetsa kwa maemong a borataro phitlhelelo e tlhatswitseng pelo mo katisi Meshak Bonang. Tota mo batshameki ke experience e leng gore botlhokwa hela thata. Re simolola re bua ka dikago, stadium se ne re tshamekela mo go sone se se tona, batho ba bantsi ne re kopana le di-team tse le gore tsone tota hela competition e mo leveleng eo ba e tlwaetse. Ne selanta ba ko tournamenteng e neng re e laleditswe, ne le rona team ya ntlha go lalediwa. Ke raya gore bangwe ba ntse ba ya mo dingwageng tse di hitile, mme o ne o kgona go bona gore
in terms of experience ya goreng rona re ntse re sa tshameke ko go no go itshupa hale le hale mme no go se go ntsi mo gongwe hela no khona go bona gore nya bana ba rona hela go re bone bana le ga ba ise ba nne le nako e ntsi ba tshameka sport so ba khona go dira diphosonyana hela tse dinyenyana in terms of re-express mo le baleng go simolola ka wa pitchers ba pitchitse tota we made sure gore mongwe le mongwe wa tshameka and ga gona go disappointileng really. Captain wa setlhopha amogela molelekwa o tlhalositse fa kgaisano e ba sedimoseditse go le gontsi mo go tla tokafatsang tshameko ya bone mo nakong e tlang. Tshamekile le Singapore 12 ne bana le 12 re na le 2 we performed very well. I think we performed really well. They started softball at a tender age, about 2 or 5 years. Now others we started softball just last year, others last of last year. So we did really well. Then we played with Italy. They scored 28, then 0. That was so tough, but we really tried. We really tried. Then with Tanzania, they say that under 18 team, they have 3 years. Under 18 thing. So, we had a tie. Then, and it told, then Tanzania won. If it was not for that tie, ritually for another inning, I think so, yeah. So, we really played. And I appreciate these girls for their hard work. Gone kwa khaisanong eo e fentsweng ke lefatshe la Japan motshameki wa mono ga Shannon Mazila o ne a tlhophiwa jaaka motshameki yo ga isitseng wa setlhopha sa Botswana. Tota nka simolola ka go bua gore ne ke sa solofela gore nka tlhophiwa but ile ke ya Japan ke ne ka ipolela gore ke a go tshameka ke ntse pelo ya me yotlhe ke tshameka ka bojotlhe jwa me so ha ba tswa go bitsa lena la me ba re ke motshameki ne ke itumetse bile ke re motlotlo tota because Negi wanare represent the country. I'm not only nna but le hatselame so tota negi tumetse thata le gone. Khaisano ya Utsuri Cup Under 18 International Women's Softball e biditsweng ka mogaka wa pele wa motshameko wa softball Taiko Utsuri yo thusitseng setlhopha sa Japan go gapa selefela kwa di Olympics tsa Sydney ka 2000 le bronze kwa go tsa Athens ka 2004 e dirisiwa go godisa motshameko wa softball lefatshe ka bophara ga mmogo le go thusa go fetola ditoro tsa banana go nna nnete. Poshaulope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. E re jaaka ditlhopha tsa kgwele ya dinao tsa monogae ka go farologana di tsweletse ka go itlhokoletsa paka e ntšha di dira tsotlhe ditsetlana tsa teseletso ya go phadisana mo dikgaisanyong tsa lekgotla la Botswana Football Association kana club licensing Kgomtswa Sefako wa latela. Mookamedi wa dikgaisano kwa lekgotla la Botswana Football Association o lebile Pilara a re le fa dithopa di tsweletse ka maikelelo a go diragatsa tumalano tseo fa di phadisana go sena selabe sepe ba itemogetse go retelelwa ke go duela dikoloto ga dithopa. Re ka supa bona gore in terms of compliance di-team tsa rona they are cruising nicely and very well. They understand the concept of club licensing. Re ka supa gona gore ga re leng teng ga re ka supela gore ga gona bothata bo bokalokalo. There are some challenges, maybe related to some of the criteria that are setting as minimum requirements, particularly for our domestic licensing. The financial criteria. Go netefatsa fa dithopa tse di šwa di kgona go fitlhelela seemo se se lopiwang ke lekgotla le BFAM go na le dithuto tse di sedimosetswang ka tsone gore di kgone go itiisana borathana ka mašeta. Se se iragalang ke gore ga re bulela licensing ya rona re leka ka bojotlhe gore re dira mo go teng ke di-refresher workshop tse e le gore re ikatumetsa di-team tse re dira di-sport check a ke ne ke bua di-sport check tse re di dirang they can be educational. Re itela le gore ngwe re kopana le di-team tse le gore gone even though we audit compliance ebe re ntse re leka go bona go thodimela gore a mme ba tlhaloganya gore all the set criteria as per the requirements tsa rona tsa club licensing ba di tlhaloganya go le kae. We always get the response from them to say nya mme ha re tlhaloganya and then we always make sure gore we are on the same page. Re thusana le bone re ba encourage re ba rutuntshe re ne re tsa le ga utsana le bone particularly
ba gore ba mo toropong yana re kgona gore ke tse kudu ele ko tlo le bonong re thola re bua ka club licensing ke ba tlhaloganya gore a go di system ya club licensing go tseng re supa le gona gore jaaka nngwe ya ditsetana tsa club licensing e le go nna le ditlhopha tse di potana le tsa bomme di thusiwa ka ditsela tse di farologaneng gore seo se diragale ka tsamaiso e maleba a nke bua le ena yana re ka supa gore re le BF re na le thulaganyo gore re batla go simolola mo go bira go youth league ko di-regioneng tsa rona tse ka bo 17 e le gona gore re encourage gore at least e re a bantse ba ba kgobokantse ba le go golo wanana gone ba nne le that game time. Remember when you talk about this development, a robust development structure, re bua ka gona ha e leng gore re le BF re batla go bona di-player, re batla go bona a clear pathway ya player from a tender age until I reach a competitive level. So ka bokhusana re ka supa gona gore we are encouraging them, we are always with them, we always make sure that we visit them and we get to know their challenges regarding maintaining all these teams ya ka bua gore gona le yone ya basadi yone tota a think mongwe le mongwe iponela ga gona le kgolo tseseletso e ya dithopa tsa diliki tse dikgolwane e sa le bulelwa kgwedi e fetileng e thola gararo go feta e tang e tholagane Kgomotso Sefako PTV Sport Gaborone. Dikgang tsa nako ya boraro e letsa In Context re di ba khutlo gone ya fame In Context ya tswelela o ikanye rona. We must ask ourselves, are we doing enough to safeguard and support their future?